Amahoro nshuti bavandimwe muherere hose mu mpande enye z'isi njye ubasuhuza ni Lion DAMOUR 777 kuri mikoro ndabakunda cyane. Ese mu by'ukuri abantu baba bibaza ikibazo kigira kiti ese papa ko bavuga ko ari perezida wa Vaticani cyangwa se wa Roma mu by'ukuri yaba afite abasirikare bamurinda? Ese abandi ko bibaza bati ko uyu nguyu papa ari umuntu uhagarariye Imana ku isi mu by'ukuri yaba afite abasirikare bamurinda? Ukugeza ubu ngubu abantu bibaza icyo kibazo, reka tubasubize kandi tubavire mu zindi muzingo bimwe mu byo twasomye mu bitabo. Iki ngiki ni icyegeranyo twabakusanyirije mu by'ukuri tunyuze mu bitabo bigiye bitandukanye no mu mariburari agiye atandukanye. Ubu ngubu abasirikari bashya bagera kuri 45 basezeranye kurinda papa kugera no ku mwuka wa nyuma, kugera ubwo banamwitangira. Ibi ngibi bikaba byarabaye mu muhango wo kurahira kurinda papa. Abinjizwa mu gisirikari bazamura intoki 3 zigereranywa nk'ubutatu butagatifu kandi basezeranira papa ko bazamurinda kugeza ku mwuka wabo wa nyuma. Abantu benshi bakaba bibaza bati ese ko papa ahagarariye Imana ku isi yagiye areka mu by'ukuri akarindwa n'Imana nyir'ubutungane? Ariko siko biri, kubera yuko papa aba ari kuri uyu mwanya ariko hari n'abandi bashaka ko bamusimbura cyangwa se bawujyaho. Ibyo rero bikaba ari byo bizamura nibura buri munsi yuko haba hari imyitozo ya gisirikare ikomeye cyane, habijyanye no kwitoza gukoresha imbunda ntoya cyangwa se nini kugira ngo umutekano wa papa ubashwe kurindwa. Kapurari Eliya Sinoti, umuvugizi w'urwego rushinzwe umutekano wa papa, yatangaje ko ubu ari bwo abonye igisirikare gikora nk'icyahozeho mbere ya COVID-19. Ingabo z'Abasuwisi zizwiho kuba indwanyi zikomeye, zikaba zikora muri serivisi zirimo inzego z'iperereza ndetse zikaba mu by'ukuri zarahuguriwe mu gukoresha intwaro nini n'intoya, cyane cyane zikaba zaramenyekanye mu bintu bijyanye no kurinda umutekano w'abakuru b'ibihugu barenze cyane papa na perezida, akaba n'umuvugizi w'Imana kuri iyi si, perezida wa Vaticani cyangwa se wa Roma. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho icyegeranyo mu by'ukuri cy'ibyo twabegeranyije ku bijyanye n'umutekano wa papa. Ubundi umutekano wa papa abigenda bite kugira ngo ube wubahirijwe ku rwego rwo hejuru? N'umwe mu bantu ku isi barindwa ku buryo butangaje, kubera yuko zimwe mu ngendo akora nibura abantu 1500 baba bari ahantu hagiye hatandukanye barinze umutekano wa papa. Ibi byose tukaba turagenda tubibagarukiraho muri iki cyegeranyo twabakusanyirije. Wowe reka nkubwire ngo kora subscribe, like, share, comment, ubundi ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri kanya uko tugenda tubibagezaho. Njye ubategura nkanabibagezaho ni Lion DAMOUR 777, dukomeza kubana kuri mikoro za DAMOUR TV Show. Abashinzwe umutekano wa papa bashinzwe kandi no kurinda umujyi wa Vaticani na villa ya papa ya Castro Gandolfo. Ubutwari bw'ingabo z'Abasuwisi bwamenyekanye mu gihe cyo kwirukanwa kwa Roma mu 1527, ubwo abarinzi bose hamwe 189 harokotse abagera kuri 42 bonyine, ubwo barwaniraga umutekano ndetse n'ubusugire no kurinda papa Clemento wa 7. Igitangaza mu bapapa babayeho muri iki gihe, Ubusuwisi ni kimwe mu bihugu bikize cyane mu Burayi, ariko mu myaka 500 ishize ubukungu bw'Ubusuwisi bwari bwifashe nabi cyane ku buryo abantu baryaga inkweto cyangwa se bakarya imwe mu mikandara babaga bakenyeje. Cyane yuko abasore bo muri iki gihugu bakunze kujya hanze ndetse mu mahanga icyo gihe nk'abacanshuro, kubera yuko iwabo byabaga bikomeye ndetse inzara inuma. Aba bacanshuro bari abarwanyi batojwe bafite ubuhanga n'ubunararibonye, mu by'ukuri bituma bashakishwa cyane mu bihugu byari bibangikanye mu by'ukuri ku mugabane w'Uburayi.
Izi ngabo zatangiye gukorera igihugu cya papa mu mpera z'ikinyejana cya 14 n'icya 15 mu 1505. Umwepiskopi w'Ubusuwisi waje kuba umukaridinari Matthews Scheiner wari uhagarariye Papa Julius wa kabiri yasabye ko hashyirwaho umutwe uhoraho w'Abasuwisi uzakora ariko uhabwa amabwirizwa na Papa mu buryo butaziguye, maze tariki ya 22 Mutarama 1556 itsinda rya mbere ry'abasirikare 150 b'Abasuwisi bayobowe na Kapiteni Caspar von Serenen bagera i Vaticani, aho ibintu byaje guhindura isura, maze umutekano wa Papa urarindwa koko. Abantu bakajya bavuga bati ese Papa koko mu by'ukuri yaba arindwa bikomeye kuriya? Abenshi banavuga bati arindwa n'abasirikare ndakorwaho, ndetse abasirikare barwana kinyamaswa. Kuri uyu munsi Papa akaba arindwa ku buryo bukomeye cyane, aho haruguru twabwiye ko abantu barenga 1500 baba bamuherekeje mu rugendo rwe ari abarinze umutekano gusa, rwaba ari urugendo rw'imbere mu gihugu, ndetse bakaba bavuga yuko yakoze urugendo rwo hanze y'igihugu arindwa n'abantu 2500. Uyu mutwe wongeye kuvugururwa mu 1914 uyobowe na komanda ufite ipeti rya koroneri, abandi basirikari 5 bo mu rwego rwo hejuru, abapolisi 15 bato, umupadiri umwe n'abandi barinzi 110. Mu by'ukuri abangaba ni ababa bambaye uniform ndetse banahagaze ahantu hazwi, ariko ubundi umubare nyamukuru hose hamwe w'abantu baba barinze Papa bakaba ari abantu bagera ku 1500 iyo ari mu rugendo rw'imbere mu gihugu, ariko iyo ari imbere, iyo ari inyuma y'igihugu baba ari 2500, kandi bose bafite inshingano bagomba kuzuza. Buri umwe afite inshingano ze agomba kuzuza kugira ngo umutekano wa Papa udahungabanywa habe na gatoya. Mu 1981 abasirikare b'Abasuwisi barinze Papa Yohana Paulo wa kabiri mu gihe cyo gushaka kumwicira i St Peter's Square. Ibi ngibi mu by'ukuri byaje kugaragara nk'igitotsi gihambaye, ndetse abantu bose baribaza ati ni guki Papa yashaka kwicwa, kandi mu by'ukuri ari umuntu aba warashyizweho n'iyobokamana. Ariko ibi siko biri, kubera yuko Papa nawe ari umunyapolitiki ndetse uhagarariye izindi politiki zose mu isi, kubera yuko buri mu perezida wese ku isi iyo yigize kanagaza Papa arategeka bikaba, yavuga bigakomera, uwo mu perezida agakurwa ku ntebe nta kujujura ndetse nta no kuburana. Ibintu byinshi byagiye bigaragara muri iyi si, ariko ntago abantu bigeze batangaza ku bijyanye n'umutekano Papa abagomba, ndetse ibintu byakomeje kugenda bigaragara yuko Papa we ubwe agomba kubanza akagenzura neza ubuhanga ndetse n'ubuhangange bw'ingabo zimurinda. Ingabo z'Abasuwisi ziteguye kwigomwa kubyo mu gihe nk'ibyo mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, igihe abarinzi benshi bafashe ibirindiro igihe ingabo z'Abadage zinjiraga i Roma. Adolf Hitler ariko yahisemo kudatera Vaticani kuko yarazi neza ibyamubaho. Reka tubabwire yuko mu by'ukuri ntabwo Hitler wari wiyemeje kuyobora isi byari kumukundira ko na gato na gatoya abasha kwinjira ku butaka bwa Roma. Kimwe mu bintu bitari kumushobokera, nk'uko mu by'ukuri abantu benshi babitangaza, ni ukwinjira aho Papa yarari, kubera yuko ni ahantu haba harinzwe kurenza uko imboni y'ijisho irindwa, kubera uko inyama y'umutima mu by'ukuri w'isi niho ibiterera buri kanya, haba hari abarinzi bahambaye. Reka rero amwe mu makuru twabateguriye muri kino cyegeranyo cy'uyu munsi tubagezeho bimwe mu bintu byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi. Hatoraguwe indi mirambo igera kuri 234 y'abasirikari b'u Burundi. Izi ni zimwe mu nkuru zakomeje kugenda zitangaza abantu benshi cyane muri kino gihe duhereje inyuma y'amaso, mu bice bya Botinga, Ngungu, Kalehe,
na Bushaku hagaragaye imirambo y'abasirikare b'Abarundi harimo n'umwe mu baofisiye wari ufite izina rikomeye mu Burundi. Nyamara Burundi bwo bugakomeza guhakana, ariko ibingibi bikaba noneho byamaze kujya mu itangazo ryasohotse kuri iri tariki. Dukurikiranaho aya makuru n'iki cyegeranyo. Indi mirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Habonetse imirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe muri Ngungu ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. N'uyu munsi mu by'ukuri hatoraguwe indi mirambo igera kuri 234 y'abasirikari b'u Burundi nyuma y'uko muri ibyo bice hari habereye urugamba rukaze hagati ya mu 20 n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ku butaka ndetse zirwana no ku ruhande rwa Kinshasa. Mu by'ukuri abantu benshi bakabibaza tesi intambara ya Kongo izarangira gute. Kimwe mu biganiro bikomeza kugenda bidutera ndetse mu by'ukuri gukomeza kugenda tubagezaho akantu ku kandi mu bijyanye n'iyi ntambara nuko mu mpera z'iki cyumweru gishize nibwo Ingungu habereye imirwano bisa no kurangira mu by'ukuri nkaho ari urugamba rwa nyuma, hakaba hariciwe Abarundi benshi bagera kuri 234. Ibintu bigakomeza kugenda bibagaterera nzamba, aho rero dukomeza kugenda tubakusanyiriza ndetse tukanabagezaho inkuru zigiye zikurikira. Aba ni bamwe mu bajenerali bagiye bagwa kuri runo rugamba, ariko rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bibagaterera nzamba kuko hagomba no kugaragara mu by'ukuri ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za mu 23 kugira ngo haboneke agahenge karambye ndetse hakaboneke n'amahoro arambye muri bino bihe. Reka rero tubabwire yuko icyorezo cy'ubushita bw'inkende ari icyorezo gikomeje kugambirira kumara abantu, ndetse ibi ngibi bikaba ari umwe mu mugambi wa Satani. Abantu bakwiye kwirinda ndetse bagakoresha ibintu byose bisabwa nk'uko leta y'u Rwanda ikomeza kubibasaba. Ndagira ngo mbabwire ngo mukore subscribe, like, share na comment, ubundi dukomeze kugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Ngewe bategurira nk'abangezeho bino biganiro ni Lion DAMOUR 777 kuri mikoro. Turabakunda cyane, wowe kora subscribe ubukoze igikorwa cy'ubutwari. Ubundi gahunda yacu n'ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo by'ubwenge. Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe, murabakunzi bacu bakadasohoka. Ciao ciao, we love you so much.